Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat ipapatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan akori, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Parikot ko dagiti naganak kanyak. Tano kaano alimmakay kan bimaketdan, nagbalindameten akas laubing. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Cora. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Kwarta manan. Katno kaititid ko lang kada kayo idinapan alawas. Hey, dualawasan tinapalabas anak ko manipod inik kanda kami. Nagbit mo'y tamay busti kwarta. Sana mapupuutan kay naibusan. Kasta ngagpay sa balasang kaw. Awanan na pulos kwarta may. Pangus-usaran nyo aya iti kwarta. Katigat-gatang mi iti kanan mi ah. Kasta akanayon ti ibagbagayo. Ngam kaslasaan kayo matamangmangan. Agpada kayo anak kakutkutong. Ay, kastuyan at talaga ti pamagimay anak kaw. Nangruna kat na'y mapanan ti tawon may. Apay ngamin asaan nyo akayat ti makipagnaed kada kami. Tatang, nanang, iti kasta, saan yun a problemahan ti kanan nyo? At damat ni manang mirang aparaluto iti kanan nyo. Saan kayo ngagluto? Mabain kami mo't iti asawa maanak kaw. Kabalan mi pa'y mo't imang luto iti kanan may. Ken maysa, saan kami a komportabling agnaed dito'y balay mo anak ko. Kay kayat milatamat ti agnaed iti balay mi ken ni tatang mo ah. Tapno nawaya kami nga aggaraw. Kat nawaya kayo mat nga aggaraw dito'y balay, nanang. Ay na anak ko, kaslang arod saan kami makaangas dito'y balay mau. Ay, nagadulakit din arason nyo aya. Adto'y tisag dudwa aribo kayo. Aginot kayo kumamot iti kwarta. Tanarigat abirukan ti kwarta. Ay, agyaman kami unay anak ko ah. Sige nga rod, taagdigo sakon. Maladaw akon iti trabaho. Ay, mabalinti makikapay anak kaw. Mapan kayo latan ijay kusina. Ada ni manang mirang ijay. Ay, sige nga rod anak kaw, mapan kami iti kusina. Maladaw tan samot tan iti trabaho ta. Apay ngamin ang nagbayag ka nakisarita ka iti dadakkel mo. Anya ngamin ti kasapulan daya. Anya pa'y ngay, kwarta ah. Kasano kat pampanoy-noyang mo't ida iti kayat da. Masyanak mo't ngamin kadatatang kan nanang. Bakit kan lakaydan? Kayat ko mat nga ag-enjoy da iti biyagda ah. Kas gunggunada mo't anang paadal kanyak. No saan aga po kadakwada? Saan ang kumamot anadaan iti napintas at trabaho ita? Uy, mawatan ka kori bakit? Gamno maminsan, aglablabos mo't tan nagiti dadakkel mo. Kwarta mo't tan ti pagkitkitaan lakin ka. Di damot nga rod kayat yung may makipagnaed ka na ta, tapno iso kumapay mo't di matipid ta. Kay kayat da nga rod ti agnaed ija balay da. Ay, narigat mo't apilitak ida ah. Ala, baka mo ka man langan. Mangan kayon, Ma'am Kuray, nagidasara kaon. Nival lang ti idasarama ng prutas ti kanak. Ay, awan matan ti prutas, ma'am. Kasano nga awan? Kat kagat-gatang ko lang idikalman. Laglagi pa niyaw ngay may dagiti naganak yaw, ma'am. Inalada amin dagiti prutas, ta isupay kano agatangan da. Kat inikak mat ida iti kwartada. Jak matam mo, ma'am. Narigat matano iparit ko nga alaan da dagiti prutas. Ang mga nukunada pa nga ginlalaingak. Anya lakit din dagiti dadakkel ko. Sige, sana balin, manang. Apay manen, nanang. Dumawat kayo manen iti kwarta? Saan, anak ko? Anya nga rod ngay. Kan, apay nga agsangit kayo matan.
Nagsakit nga may to'y kinugtaran ni tatang mo. Apay akinugtaran na kayo. Umay ka kumayjay balay ta kasaritam ni tatang mo. Nasakit tinakam ko kankwana. Kaya't ko apagungtam dya, ma'am. Ikugtar naklatan nga asawa na. Mabit lang nga rod tagpalasak. Sana mabalinti kastang aramidan ni tatang. Apay ngay, akugtaran na kayo. Tatang, apay akinugtaran nyo ni nanang. Kasanaw, nag-iimot na itainam. Anya tinyimot na aya. Di nakikan iti kankanin na. Saan ayang agpada kayo mat nga inikak iti kwartana? Naibos nga ruda iti kwartak. Di lakit din mangtan iti linuto na. Ay, inibus mo ti kwartam. Ita kumugtar ka no sa anak amang tinitikan ka nag. Inutak mo't nga ron ti kwartak na mabainak manin a dumawat iti anak ta. Apay ngamin anaibos adagos ti kwartayo. Tatang. Gimatangak nga raw di ti agas ka. Agas nga. Saan ka mo't nagsakit? Kasano kumagimatang ka iti agas? Kasano ko mga mong agsakitak. Katawan mo't bibiyang mo kanyak. Ala, husto daytan. Saan nyo kuman nga ulitin akugtaran ni nanang? Tatang. Kasano ko nagimot may. Uray pay. Saan kayo nga agkabil? Imay kayo kumaijay balay no mabisin kayo. Taadumat timakan ijay. Mas daawak namin no pangipanan nyo iti kwartayo. Apay amaibos adagos ti ititad ko. Unay lakit din dagiti dadakkel ko. Kinugtaran ni tatang ni nanang. Ta saan kano amang ted iti kankanan na. Naibos man ngaminan ni tatang tiinted ko a kwarta na. Kas lang amin nakitak ni tatang anaggapo iti pagsusugalan iti namin saan. Saan ko anay bagakin ka saan ko amasigurado no ni tatang di nakitak. Anya? Agsugsugal nga ta ni tatang. Mabalin na kasta. Tapay naibus adagos di kwarta na. Kasano nga ta ang maamuak na agsugsugal ni tatang? O di damagam ka ni nanang. Ay, wala niya. Alaman, tapag damagak to ni nanang. Awagam, ta umay diti balay. Ibagam asaan lang ay bagbaga ka ni tatang mo nga umay dito eh. Mabit lang ang narod, taawaga. Apay kuray. Anyati ko na mga ibagam. At dadamagak kada kayo, nanang. Anya dayjay. Agsugsugal ka din ni tatang? Ay, kasano nga tangam muna. Anya nga iti sungbat kaw. Apay asaan kayo asumungbat? Jak amaw. Nakaamamayang agsugsugal. Nakita ni Val ang naggapu iti sugalan. Ngam saan na kano ama sigurado no ni tatang dayjay. Amangan no insugal ni tatang dya kwartana. Isuan na ibos. Idinto tada kayo kat saan pa'y? Naabak ni tatang maw. Idinto asyaket na nga bakak. Ha? Ada ibagbagayo, nanang? Ay, awan anak kaw. Kunak, bayam ta si putak no agsugsugal ni tatang maw. Alaman nga rod, nanang, ibagayo kanyak no maamuan nyo nga agsugsugal. Adagayam imay dito'y balay itay aldaw, ma'am. Sapsapulan na kayaw. Apay kano, manang. Ada kano ibaga na may papan kadag iti dadakkel mo. Agsubli kano inton bigat iti alas na tapno sigurado nga ada kayaw. Apay adi na pala imbagakan ka. Damdamagak nga rod, ma'am, no niya ti baga na. Kat da kayo kanulaang mati mabalin na pang ibagaan. Anya, man nga tanti inaramid da tatang kan nanang. Maamuan niyo inton bigat, ma'am. Apay ako ti. Ano turasan? Maturog kan. Diyak nga rod makaturog. Tapay aya. Pampanunutak nga rod da tatang kan nanang. Tapay. Anda ka di manan parikot da? Kuna ni manang mirang nga adda imay dito balay.
Kat kayat dak akasarita maipapan kadatatang kan nanang. No mapilit mo ida nga umay agna dito balay, di awan ko matiparikot mo. Saan mo ngamin ida nga ikan iti kwarta tapno mapilitan da nga umay agna dito eh. Ala, bayam, tapanunutak day taasing-asing mo. Amwak pa'y nga umuna no anya manentiin na ramid da akalukwan. Anya ka diti maipaay ko kada kayo, Manang Lorena? Ada ka no kayat yung nga ibaga kanya? May papan ka dagiti dadakkel mo. Dakkelin ti utang da kanyak. Ngam aging gaita. Saan damot laangan nga agbayad? Anya? Kasano ko maama ka utang dagiti dadakkel ko? Kat ikakmat ida iti kwarta. Kat no agpadadamot nga minasugador. Anya? Kaano pa nga imutang da kada kayo, Manang? Idi pa'y laang na panatawon. Diyakon malagip ti eksakto apit sana. Ngam, ada nagpinirmaan mi amang ipanagnak anak kautang da. Pasensya ka no iramraman ka. Diyakmat nga minan masinger dagiti dadakkel mo. Sakbay ko mga ipabarangay ko ida, ipakaamok nga umunakan ka. Talaga aparikot tiit-itod kanyak dagiti dadakkel ko. Manang Lorena, saan kayo kumapay nga agpabarangay? Kasaok pa'y dagiti dadakkel ko. Mano aya ti utang da? Sagto 20,000 da. Anya? Nagpakpakaasi damot ngamin idi. Diyakmat amo. Anak karigrig at dagaya masingiran. Pasensya kayo lakuman ka dagiti dadakkel ko, Manang Lorena. Pasensya ka matan, Cory. Ngamjak ngaminan amo no kasano ang masingir ko dagiti dadakkel mo. Iso anapilitan nak amang ibagakan ka. Anyay tanti aramidang. Mababain akon kan ka, Val. Hangam nasken abayadan tati utang dananang. Tano saan? Amang ano ipabarangay idan ni Manang Lorena. Nakababain. Sige. Bayadan tati utang da. Ngam iti may sa kondisyon. Anya? Kasaom dagiti dadakkel mo abayadam ti utang da. Ngam dito'y balayan nga agnaed da. Sige. Bayam, takasaok dananang kantatang maipapan iti dayta. Saan daitan ang maipapilit ti kayat da kanyak? Kayat ko anawaya kan naragsak dagiti dadakkel ko. Ang no pakaisagmakan damat. Nasaysaya atin nga umay daag naed dito'y balay. Una, awan ngamin sa bali ang mapirhuisyo no saan adata. Kurang pa'y gayam tiit-itid ko akwarta kada kayo. Taagutang kayo pa'y laang. Nagdakkel gayam ti utang nyo. Anak, dayta nga minti pagliwliwaan may kandi tatang mau. Kasta ngagpaisaw anak ka. Dahita ti pagragsakan may. Pagliwliwaan? Pagrigrigatan mi mat asapulan ti kwarta. Ngamda kayo? Isugsugal nyo laang? Kasano yung arud ita ang mabayadan ti utang nyo kanimanang Lorena? Di mo't ngamin makaururay ni Lorena. Ano mga bak kami di ada ibayad may. Hun nga ruda, saan lang kami na makaururay na dyan, Lorena? Natawunan ng ti utang nyo. Ita, ibagayong asaan ang makauray? Ipabarangay na kayo ni Manang Lorena. Anya? Imay diti balay, kat kuna nang agpatulong iti barangay, tapno agbayad kayo. Asino ti babain nyo? Siya? Kasarita mi ni Lorena, anak kao. Ay nananang, agbain kayo kumamot ah. Laklakayan kan bakbakatan kayon. Saan kayon nga ubing? Uray pa'y kasarita yun ni Manang Lorena, no saan kayong agbayad, ipabarangay na kayo. Ay, anya ngay nga ron, di kayat mo nga aramidan may anak ka. Bayadak ti utang nyo, nga manipod ita, agnaed kayon ijay balay. Anya, Saan nyo kumamutan nga ipapilit ti kayat yo? Tapno amuyo, mababain akon iti asawak.
Sige nga ron anak. Uray, agnaid kamin ijibalayaw na isot ko na. Sardengan nyo kuman ti agsugal. Gapo taawan tinasaya at nga itdan ti sugal kada kayo. Eh, wan, anak ko. Wan anak. Nagnaid nga rod dagiti dadakkel ko dito'y balay mi, Mr. Lonely. Kat manipod idi, na isardeng dametten, tinagsugal. Tuy pagayam mo, Cory. Agyaman pagayam, Cory, iti daytoy apakasaritaam. Nasayat met, tana isardeng ang dagiti dadakkel mo ti agsugal. Tay kunadan, awan nasayaat nga itden ti sugal. Kat bilibak met ken ka, gapo ta soportado kalata, kadagiti naganak mo. Kat sabay lako ma, ta itultuloy dan ti agbalbaliw. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Cory. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika, kan computer recording technician, Dante Martinez, kan sound effects, Triple R. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.